Bog čujete, što mislite da ja radim? Pa, ja pijem čokoladnu slanku koja ima čokoladne kuglice tu. Izašlo je iz ovog čokolada slanke. Isto možeš vidjeti u dućan. Onda možeš ti popremiti mlijeko. Ne trebaš porezati tu, možeš samo piti. Onda ovako izgleda kada nije u mlijeko. A ovako izgleda kada je u mlijeku. Onda možeš vidjeti možda u dućan ili dućan sa slari. Onda možeš vidjeti. To je kao kakao. Isto miše fino, čisto fino. Drugi put kada ideš u dućan, onda možeš naći. Onda ovo je sve za danas. Bog čuvaj, dečki!